Tu na shuos matwiers in la alfungi kaksien gat kel tu singi ke gat kaben tagaini sivil be tagain orala kisin kaksha clash in brain sin gat vakulon sel ke ma best magat palaken garangan jaku olal ay ben kan taka sisin si ke malutu che mars misinge may inche wo si may ngan sin sis kadin kan taka in kain tagaini alule braille long la on su ko luka ke kastan gat mafakat fast na met naging ava ko ingin na ngay nganu si skoon ngayon matawag ikastat kanila siya mafakat fast na met ngui ko sin kaksin gat ke mo las kewa lamala pangon su ko ma ngawisi kain long lagi belsing ya labalap ke on su ko ma tagasin matwiers mas tamlason siyaulal matkawak ma ui ongan kaksin gat ke talan mal sang na sielos ayapen na ke gas ma ida kyang sin composer nganin kain taka samasta ongan lamala ingan yak legat lipsela ale kato kungan
katingan kildu dagin mande singi gataka shilbe sisinchiki magatanta ngi kastan gada napanangara anaging academia tagala shakate long na unsugo luga mit fakat first na mit ki magatagani na kaya nagimalututa napanangara masinda na sisko ngan gashakat ki tuani lashkil tu singiya gakshirin kat ki wala na lal magataga experience ki mapespes miler na siya singi napanangara mawisi unsugo ngan jang Lang silan meg masikin pelige Nabalakinin sewa moche Nabala fushka Lina lineria Kollegin neklo Jealousy Jenawiki Jealousy Kaksakin God Kalalang Nazi, language of your classic, never ship your book, jealousy, jealousy, Kaksakin God, kagalang Lumalang singkat ki molash kaksin gat ki katkain mano mawulsin lan simsinginge Monday October no litkosh 2025 kachil betakain experience presence lan God in molasha injil bena kaksya kanal la fungsi som la kat boloshuwas sa teta ke molasha ilkarangin kat kan jibil pe takyakin kain wala kaksya clash in lisya ulash taliknadash matsyok lenalash esyul be fastnamit losen vulwash ke nugdugin meun nan kat injil be fastnamit ke shipel al malgi kati nagasibel ensasya kaya awa tagake world clock si manyam dak nge Finan New York house ngon mitching algosh. Uskaklan gada bange. Finan ko shai house si mitching algosh ke definitu. Bande. En lash ma analulu awa ko shingal algosh ka finilanai kona daga lash awa ingan kaywa. Houston elia shingal ya. Ekwame shingal lu shingal ya bekil tu dengan mande. Definitu. Kat Seattle it ko shingal ya.
na nage and Columbus Atlanta mga ladwing of the laus ngol nitsingalya panga usnya kian kata malan kat makadin na din mo ang nututuna ka akilin na pan bulan alala onso ko mga amda kaya na usi sang guest la taga nila siya nga ngason na la connect la siya sa mga slata nga liya ginil tamdal evelyn balik ke pinboy pangan inel ang amayak yaksin talik singe wabo palasim lao okay connect pala siyang man nga lang si kasi matakake ngay naki priority la siya gadin na gadin falok na rin gat kipesing askan ko na kung skong nga din si belip siya lang ang relax sa fila sharing la ka manala yok siya na si kan ganda fila malutut siya ngay pakadata ko sam kun mising in kan ga siya gat kaywa kung skong nga sam kun na ba ngay usin pala siya Masaplak na sinlim Minsan ang lang mawawayak pag nasil Maliit May tewa mo na kadugin may kayo kaywa Bayina Kadil mo bel na kaywa Fumalos na nakito Aslan yoni Yok elit Fosh nga hinanaplak Dasyagas layan musi Makunet kinganan ko Maingigiwa Ak fototoye na sinlimlang Ito aslan masaplak na sinlim Minsan ang lang mawawayak pag nasil Maliit May tewa mo na kadugin may kayo kaywa Bayina Kadil mo bel na kaywa Ito aslang masaplak na sinlim Minsan ang lang mawawayak pag nasil Maliit May tewa mo na kadugin may kayo kaywa Bayina Kadil mo bel na kaywa ay klamalap ngapin takin galing besek na en silang gangan ba nga isla faksila gagaya ali inesingan tugun lena sisisla Evelyn balik ti wobble singan basis ang akademi oswinidala siya composeran nakuna siya akademi jik ang gabain some credit where credit is due nga nakilin kom damdal kinye from Columbus, Ohio, kita kalaman, siya si mga aski background nan, siya may fawikat siyang. Ako doon singkat ki
Kamala sinasik. Ngan kan we takapagel dusinge. Ingan we kowos. Kimalutut maas. We kowos praile. Di prilagaske on ma. Met ni kamposiyang. Akaksakin be kat ke. Kaya mamdan kia ka. Tusis ka ke pel na gawa ingan kaya ki. Mama ngali makat papel bangun kat na kikiklensa po. Ka fin ni nakinta falat li kren na dashmi. Kaya silin na yok finen Kent Washington gesbenash dalik makisekin yakle ash metlu tamlel Charlie Katsu William Wimtan Giela uchak ni klan sabo nagiplan church ay kaya kikadeta kalutti malitisim singenge kate sumne ke meto sapta singaul tajakta Ashenji makade sombe na ke sikoren singal siye. Ma singen fak singen bolil fak la litawi Christ. Na gosfin lip sela kita kalutilak meta. Ekanash fosyak lowos la piestens la kedawi. Itawi Christ singe badat ka samsam kuna. Kalmeyen fak laga pa. Fin ka de iskat yang na ke lele no yesima polil fakne polil inelmit pasol elta shukin gane klallen daga uslayata daga in kalyimit Christian na papejima kalim se tu yang nasil kuniyak lemdala na pailikle ngan madaluchak na inel kat papalorik makanal. Isipin fak sila ginganara ke fak lal polan nga itawi Christ na nga alena finsak kin maki kadutsak na ke itawi siya ngayon. Insipe na pay sila kataka insiksyaksing las fast gunlip. Akaksagin begat ke sida likuyas nga duyak pe wala nga tawi pe kaya. Kaya nga fakoy nga tawi papi na faklak na church, papi na faklak baptized na kof, umakfalat yung minalo sette, kaya mungupik, ka oye, kasi tapos nga makatalangan rik makin. Kalman fakka pa, laylain, takanay kapon art lasha, magkasamam ki art ki Victoria. Inta ke inchiyas na pa inta ka. Mayan, katin na katin count the cost. Na bagat iskat yang nagimasi makadash kini. Panangak kalimia. Kishipin kalayan sapsing, kishipin kat wikat lema, katsak saksing lasha. Inatawi Christ, vasta call. Na cost siya nga tagani, mait na lasha siya nga katle. Kawak na tutulas, talikat wala matayak kasi nga katlepe. Tamasi makiato kiyan pa. Fin ka tayo matapay ki geniklan gat. Na lawikat to the ends of the world. Kiyo yesingan. Aro, kikadeta kan kimalutut misingi o kiyo. Kaya wiksipen ang elusin na siya. Kadintaga alana loeng na ki kaya pa si makadatagan ki malutut singa kadin mo samuan kunokon mga fasat ng geta na kaditala may sinangay siyak malutut na nageki week na phone singa in mo on your rush. Now, of course, Ashley's in aims mam daw daga ki week na kayo. Na kaya pa si mga kume usi may kasi devotional reading kunokon ngayon kain tangala pa. God might ask us to take risk to help others. God papa siapla siyaksish kadin ara oyema katarangan ma badal fak mo katet take risk. Ganik nganche inganik malalakan inganik ma ash makan sikya. The
kaya pa singan ba kadin sum kaya siya matwiyash. Matsyaya. Nara kadeta ko inkain matawa greedy na ki lesson aims ke wik singata na kadin taga sham ke chermaya tolngolalgos. Katluti mo chermaya alsak na fosha. Kade laki dahil mat fakaksi. Naging asam ke chermaya tolngolalgos nge pangan sapta siya ma kadeta mo LCC yang ka kukunyakin na ki loving kofsi. Loving kof lal singan. Nara ta kana siya kadin nan ka kela A4 na kade connect na makil ta kain fakik maswa spoilal dan ka ata. Nali to ko siya si mal fakik na singa paurela oya na singa sadakaya. El siya kashin kara si Chermaya al fakik na sila siya long. Na payaneng el likiye mo Chermaya el siya el na epen na ki kung finetuyakin fakla maswa spoilan ka ata na meta kain tena Eastwood elvin tena loeng na kela. Pelsima kummolelos na ligi oya sikim mesima maluto tsingan akkalemi teleking okyam to down the line sikyak bola kagi met pas marela na sik. Katamit ngata pangun mo siya ngayang lang si pa anki me kapun mo kikuladala na sika. Nara ka dito ko, kaya samsam ko ito ko yung siyak lakat ka nakataya nakila fakata Chermaya lan sisiyang kakain siya nagasata kaya lan siya ngala kano yangan baka dito ko matawag nan ka nakat kap siya na malutut mi siya ito ko nakipesi mapang mat na malutute kadin siya kaya liye lakat ka liye ka tiyangke kaya kikatagay kaya katakan samsam ko new relationships with the Lord na pel na wo siya kadin toneng kikati kadin kain te tafayalaliki kapaswo wo siya mga toralan singat nga kikatagay kaya lutoy laki nga evin mula siya kat fashion kaya kafin na musengi katlima asma kat eni na kadin silpa na awi ke kapaslas na singata tawak na wo siya pa Special nga pakmum tawak na uusi pa nga ba. Tuon nga dalik praile, nga syuda praile, chamram kaya ulu kita ba nito. Nga syuda tolu. Nga ikis Facebook la kata na nga breaking news. Nga tang na Elia, breaking news, Elia, breaking news, Elia, breaking news. Ang itang liya nga ta fan naman itikas nga ikas la fundi ka tuon nga praile. Ang valin fosyak pa nga. Nga syuda som pray. Na ansikin nan kala. Me, kikata ka ta pray na sinkat nga. Me sikya ka ala na fos fella sin nga na. May cool na siya flash nga. Nga na ngani gila dahil siya dahil samsan masiya. La, kachigain, two wrong make it right, kafukya. Katin pel nga loang naging nga fosyaktari. Nga, taga naging realization sila. Nga kulo na sinkat, lakadin na rin nga talik shukmate to ko siya kat. Maswas lala. Mayin, mamasikyak nga Pellas kadin kapsheni mamakaslan gata. Eta kain usye na siya wisdom siya discernment siya kadin kain liye na kadin din Shylock. Na siya may lutima ita ka na siya misingya ba nga ko min de undermine pricing. Pricing ita ka ala samsam kunyak pe. Nara kaya nga samsam kun nagel Chermaya nga Mat ka kalemi na ki unjust imprison jilal nga. Kina si ben seta kaya los nga siyang along malfaka. Kawli.
Naral orela predicament sila ngayon mga fakya sapto to yung ulay ko singan na kat finenan ka nakita na mana ki oye ki nanak lon to ko sa singi na akluo tukun mga sikyak na sila na pa rela rescue na sila pangan malu may yok ki ramram ki me wiksi kataga na kaya in mga komsyudanan ka mga singi kata pa siya pangon kat in take risk in gasho matchaya matwiyasha naraki kadeta ko sham kun naki commission ng Christ kat kan matawag ke sapta yav pastol ngulit kat fala naki sapta singol fasang ngalu ke sapta ya singi Ata kata siya mamalem na siyam kaya pa our sense of urgency siya na papa nakatash kaya nga nara taka na si kumla katinin na pa in pray kadin pray ngani la me asin siya ulo maningina me asin sorpang lo man nakilen misingya ki plants ma kumakuan fakya akula lom nagit dark days makatakilan mo looming pasiskesh nga kaya matawag sham gunya kin shutdown yung border mga kaya nga taka sham gunya ki snap assistance yung ekain te akfashi yung nohombo nutritional programs yung positively naki kacheck na dahil yakin rely defin in Washington nga nabagat som we grassroots organization lash ng siyam na sin met wiyash nga gayawa kat som sokla met makadita makan kolgat wikat ka din som connect la kashaf ka kat kansang rela na man ke mtawag enforcement sige rely di nga at connect in Washington din ay eligible na namadalaki ki masaplal dalla metri masinga tako na del fahk pa si bela losa nakatsum sokla da na talik na tas may system nga del eligible that gan is na kat kansing ang mamtang nga finim da nga yang alime ko sin merke ka Washington maten eligible mga sak na citizen na nevesem nara kita fana rekle peke yetaria mo matlas nga kan dual citizen abaga chudaligi administration of fahk paselos ke dual citizenship singe na dele kapenain sapmunchila la pieke en gumlang si citizen boyan kanin mga ba kalmen from loko nara naki realize di singe kachagak mo sige Facebook la sige victory nakatinpel na mo alepos met akalim la enina malapakum ta naral first come first serve nagi kung vinakla tangalya parko chigi post makatorelang na este directly som nagi office makatrick mageng nakade assign niya kimat nga din kan bangon gowosin taka in register kan me in affidavit yagi notarize yagi passport application loman na dahil mo la som fulokan when mani siya makati siya original legat taste nagi rely di siya nabagat mo alepos taliklas FSM finan Washington kaya nga siyam gun pedalik uyas masya ang inagi kofa kaya post sila gam dahil dinaliyak inindalik punbiga yepke na invesimat ng siya dahil na fakla dalinin na ang anikin pala na wangan grassroots organization lowos yung asam ke grassroots nga undalik sito ani na silela president siya vice president siya badindiyang money siya na som registers in state na state isang number sila dal dalhin kan operate ke state siya na yan na kayo wadan ng submit report siya kalim mila mga del rela na be financial state
statement laldalan. Kung finlang si insom naki 501c, na kung take it to the next level, kung orela na sinaya residensya siya ng balong. Na namba si lumwen, kung may academy, na kung may kain ngos grants, na dahil shoot na siya. Then ak foto yung mga taskya, ka-check na kaya si kowos, finan Washington ma, kat open enrollment ingin na naki, kung fin enin na, in sigali pre-screen naki, la kung eligible naki, kaya siya mga academy naki, medical insurance nga. Kung fine go through me, ngan kaya siya kumge, maluya na ngayon na siyumba. Ngayon na may, passport lo may vaseman, na nambay na siya sloman, ta nambay na siya sloman, enan kum na fahk man chik mat sa mas tas pa ma. When man nga siya ngayon tawala kasis ka daw ma. When sumas lagi kasko siya ma fahk. Nara manalungan ba ngayon na sang rela insurance loman. Na address siya ma espoy code card siya loman gun rek makin. Ka-check na wuning ingin na kisbin, state siya nga ba siya na may finance ma siya nga. Katnikin na ketok, tarak taingin na open enrollment. Na kung finash ketari, kung naknaslila kung inin an update iya, mayin, kung di lang si sumno hospital na expire malam mo. Asayin na, wangin lapak muli. Na pa na nga finash insurance lom georek maloman, na kumisi nga kumin siya dila pie better rates si makumgoin orek makunan. Pel si nga si masamram kunja ki pa balabang kadin na nale kat good steward ki mamakadil siya na siya. Nara kadin liyang mga anaking academy na ki fin passport siya dala itngal na mekos na ki fin ba ita kyang ba na ki sumflok lan ne urala yung alngal mekos ka yang ul kung siya na kan sang dala alngal yang ul siya sang mulila bagin rice sinong komesi mo. Kikasya nga asya, kikat sumusya uta ka, fingat torek makan la, na fast kat maenin na, dali ang kat sikat gasya kumdada, kumdala kile, na tayo kat atlas yung gasya kumdal. Na upe na sinkain matsinga nga, may nga labis, nga sumwing siya mga nga inuta kan gasya kat. Na finga sumusya, cost sum apply na garek makan, na ito ang ilasipe. Men, anak yung academy, nature law ka, siya mga matala ko siya, itay la pa, tapon nga ilimat wiya siya. Anak yung academy, kata siya US citizen dari. Dahil, wan siya pa masya na siya. Siyak na siya na siya. Pakandin mo din siya uluman inin. So, na US citizen le. Matihil yaman, nga retired dari, pakandin dali kuya kom kusay. Siyak na siya kukurik manim siyang Ngaten na medical singan men askurik malak ya. Kumte tala kung may sisila kurik maluman niya. Ngatang limo masikyak ingin na nga. Kaini no iya kom urik makin. Manana king academy kikatanta urik ma isla ipsi. Government isla ipsi ke check lasha. Man sang kasha kat na ki mange. Na wisang kasha mwet matekain urik ma. Ashin in Allah. Bible of Akla, Ashmet, so Kashap Nani can a shafla fellow. But content within the Kasha. Na by then, si challenge na si Kuma Bange. Ting akong vinorela tari nakatakak na tiloang na sinmetwiyash nga. Malutut nga ita kata na kat eni na napay may din so faculty kastan kata. May tayo nan maule. May tayo ng garas na ron Jesus kipasing. Kat paile. Takalagin dutiya na king akademiya. Mga ashiru hospitari. Ta ngatak ka in kaste in chilpena wakrikatyak. Kadin som fakang na sindalikuya siya. E fast kaselos masuna long kikastan ka ata. O yung pa akademiya. May kumfin makatitayla tari kastan ka ata. Fakulan nga na si kakimulakom. Mata nga't malikat, pero sisis na nagilang siya, kasi lalamis lang nga nango, ilaro na pa eh.
si fena lempel. Finga tune level si mapolil fahk mo, fakulan lang si tatangal ya. Bangan tatngal siya nga. Nga kung katlimat lash nga. Kung li kias maurik maganyak kipela charmaya nga, deportation ma nga. Pakum da siya. Nga ram mo nga sisla ye ang nga ulimikot financing nga, yellow financing pen. Na enlungan kayo na contribute na ki social security lago, oye pen na ki pension lago. Sinsya ka bayas mangen, evin ba wotle kasha nga na ki kuminsum file yesle retirement ka mga loom, wangan ni melok nga. Grandkids singa litkos pantik, iginistan yan nga. Siya nadalit nata siya. Nara, nga siya nga sham-sham, kasing-sing mo, katene na kasya nga. Nakatfin mo alakat sisisla, akalem ye, lashkakan na sin matbuya siya. Bakanden matla siya nina. Kumli katanda mungo ke party, yena, finasiya talpe na, mungo nga tok-tok, kade syuk mungo nga ingin na pange vale. Kade syuk. Pero si ma-dark days nga ito ko, kada suka kapi, ala si ma-phone na, asistan ki carpet siya. Kada ko na, kada suka. Pikulas ko ma, siyak na, nga tuwan din na asisla. Kada suka kmangi. Kipaya pala, kumin matawag, study kel, Joshua, metnanan ka, Ruth, pala ni kisroa, si Samuel, si ito ko siya, bukin, buksinga lumang asamram ko yun Kung may connect the pelan metnanan ko, dark spirit in Israel. Di mamasikyak yung dash misingin. Kuslila. Asikali singa te kakasikla upela likimeta. Kikiya pa upela likimeta. Wangan le shame, wangan le accountability. Ingin. Kaya kataka kadin samtek akapasilas na sinkata. Alle na tesis na kipay na kipela. Nara kikadata ko samsam at the end of chapter 9 sing kaddaw kisingaw simo eta ka kimalututo sense of urgency sing in fact. Ilang first, in light of abundant harvest of people who are separated from God, or kataka samsam kaya relationship to God siya, siya silbangon kat mo, katin pray. Elma, ilang el siya tiya siya kak saksing lale, fast tuku, el tiya falin matamaplutlut. El siya tiya siya kak saksing lal, fast tuku, el tiya falin matamaplutlut. Nara, elma, therefore pray to the Lord of the harvest to send out workers into his harvest. Kung finlo ang nagimasing afakatal, din lang here is the harvest. Ilang now go. Na ilang here is the harvest. Now go, now pray. Nara, eto ka na si kum ka din lo ang nakela. Anong commander si Shamsin Sol si lalapang. Jesus Shamsin matamalitute. Nga nasin dan kia katalik tiklomong kat matake mol si makatalen na me kate mo me pangakasya shon moti patron moti mama an yamdashne kate sogak pange nara ki pesing katalen na eni na napay kadin akeshay. The a sense of urgency nga kuminto ki pray. Pray to the Lord of the harvest to send out workers into his harvest. Nara kita kan siya
el tia shakak shaksing lale fast tokun lem el tie falin matamalututan lem. E fal ben nga kominde som wialu. E fal ben nga ni long kastan gata. Nara ke pray lasha tisel vak mo kadin kaskentes. Plead to the Lord. Pray na sin God. Nan sa payalik mo ito. Ini na som fakalik ki kaslala. Som na finfela na phone na fakalik kaslala. Pange en sima el akalim yata kaki metolong lalkos fasing lalkos kilongo. Katayan ni pray. Kat kilong malap na siyungkat papa. Kumdup sila dari may fakak mga akfa sila dari. Kung kulaw malap ki koma kumesi anda ka wipa met wiya singin kan sisin chicken castle. Pakanten mama kat akilin sikyak misingi. Takatitala kumat siyak na matayang command sender loman. Siyak na in control. Takirsipin pas leta alas ki maingi. Takain muklikat pe. Panangkat enine kong kat papa. Inka ni syungya kalmayan maingi na sish. May kaslong vak ma fear not. Inge nakatinin tala me kalmen fear not. Kema pespes masikyak ingi. Katliye na ki akakainlan met kolingi. Katliye na ki akakainlan matan felingi. Katliye na ki kaisye kasha na sin maita. Ma akola inas disruption ke. Kumeta maayingi metiki nga prayken. Takikaslong kung fakla pray. Efay kekla. Pangolak. Panang kita kalas na yung misyenge kat papa. Kat misye kum nakmanas. Awi na naklas. Ak misyen siyes. Initala kum siyak na in control. Layla mamakat lupsila yining yinga. Ki amay nakakain marik ngi. Ina na prastang danga mukina. Katakilin kolom ki kumrek mga Nebuchadnezzar. Esaflaye. El iruri. Ki rishimlal. Anak ko siya wenzago. Katakilin kasi ninam nanmat kol misingi. Petse singi usiya na siya kadindila. Sikyak pedari katakilin. Lakel Pharaoh, ka Erat, ka Nebuchadnezzar. Usiya na siya kadingain. Akilin la. Saflayan manakewa. You're in command. You're in control. Panagum naknas ka siya kat papa. Kishikle dalash. Shikle dalash. Kataga na yetom. Siya kikashalom. Kat kulo malab la kum siyak na katlash. Lang sikat metigat lang sikom. O iya siya na makum sikin. Toto na sindalik na tum. Finanichap. Talig Israel. Paul el fahk. Takum taka. Inaksiko siya kikatlape. Ana. Kimosi silaksiko siya kila. Talig na tum. Finan Israel. Ichap. Kat siyak siyang naknas ka siya kat wikat. Kumita kayway ni nalasya. Tagat nga siya sumyok lagi na kaywa. Kumin ka no siya kalmen malutut misingya na siya kaywa. Takipel siya makatak sa filal. Takay ni lash. O shine them na usha. Kadin na takalmen malutut. Kinwan na tum. Akayakat. Kadin de manasla. Kadin de shafla. Katlalal fungikong. Katlalal fungi wipel em to like fact that Jesus Christ ilwan pilo siya fanan tum. Tagami siya. Inmoli kat telgi makuliklasya. Tugun len dolo el molya. Kasto makalamila kat finalal fungi ke. Kadawi esmo. Panang lela ki pesingi ke at taga na yedom. Insyakak pamoit wiyash na kaywa.
Omdain belinashurla, kayoksha, mitlash mombala manasan mano, in a healing miraculous powerlum, adalik nadash mamdain kelpuski pesing. Shefalin sham ke imprisonment, Jeremiah el fal, Paul el fal in sham kun, mayen elos palakin bemang. Kat ngeshes yung nak manas kashikat pe, talekat daliki, makuluklash makat lipusi. Ken wun na tum kadakalan fast na met ki pesingi, kakshakun gong ke, volen alom, egelang silom nasish. Ken wun na tum chiskas katlal fungi ke, amen. Ay, glamalap, ngan ga nakilen ko usma, taka na ki pesingi yan, nakilen kom tigin makil, tigin chem, glamalap ki ashloman, Glopet tamdal bet O.C. Thompson, tamdalan ene glomalap from SeaTac Kayange, Washington. Tamdal Benita Baingom, Naimel Bayu, and Baingom be ayepe tamdal Shre Ranger Jack. Finso siya strong glomalap ki ashloman tuwo bensium, tamdal bet Tignis choder paingom duo tamdal kenye. Kos panga akleningin nakita ka lowosan. Kat eta ka musingin from kunci fe si makoslian ki me screen ngan. Sham na ngon fakol. Kaya kita kaya kat sham kun naki kapashinge silpe akapashi relationship to the Lord. Na kita ka musingin Pangatakam dawa kadin bray, pangatako akademi kadin sum faculty kastan gata na ngakumin counter cost. Na kasing dawi at ako gimalut musingi. Na naging nga sumon gimtawa kiya. Kaya pa si mga ume nga ismalutu siya na kaya pa. Kaya nga kami sum kaya siya may ito. Nakadin ito le as risky. Na si kaya si mayok mga kuminas kaya ba kadintafan ngat imatwiyas ma katli mo ekanain me manasla lalfung ila tang ako win pia war la pesing ako me somo pe finne mawiyas ka finne matan kiyas kam gulta maesh gospel singe Elka norela mweta sungay katle. Napange maasira casting account the cost single the kaya. Narangan kain takain retail amarita kadin daw kemit. Nafakat fast na mit. Katash ki meto sapta singaul fas. Singaul on course na kalong ulit course. Nelois may reaching it asakta. Kadefinelo ang nageta. Anaking afaka. Kadeli ana commander sin from the sin sol silala Milo sinara. Kaya nga nga rang ke Jesus Christ. Jesus Christ emat malutu de mga from kuin. Nara kadevin na ka nagimalutu chi mga asmising ngay. Ngan kain me share screen ngan mo kain usi pabal nata sa kadinli bawal nata sa mga Sporsak ngayon, meto singaw bagatas kaya. Na question ni sapta singaw singan, mengkalat kam daw kaya sapta first singalon ko saan. Sapta singaw singan panakos diingan. Ano kan la kaya alam ki kos diingan. Kamen na screen di ko angi computer an oralan yo kali katashik kineko. Sumagi labasingan. Nara katwinana ka naki marichingan dan na mat sapsinga luwa pa siya ki fosingan fani niki fosya kakusingan na panakusingan lime ka fani niki singaul singan pa samnam kunyak nge supaya kailik machinga luwangan na singal siye ba kata instruction may takyang na silo sa nga taka nga samsam kun naki malutu chi makatash kyang may kayok siya fasik ni
Skinan ka masing may kayok siya efasikmi. Katama makatliingi na finan-merking nga te sham-shamin nakkuluk. Masasya. Ang pain kumpet am dahil siya kilomalap ki aspeluman. Kuloke kumtaka wikatya nga pe na wala na sila pe si Fesi nga liki bannerin mo kalam ko to. Maliki email sila kan pa ten FNAS makaden nan sham-sham ke na panga fahk may tsimayam ta li mga fa usin chika ba talik sinatas ngay ilpalman ilang ki kaskuray ko ano ki kan mga Clara ilpa puko ilpakalamina sikmen kingata ka pukun mga gilen na kayo elusi me challenge sa si benasik ngalip perke nain siya ulaka. So, may kayok siya vasik mga nangasyaman la kipaya pala artpuk singe matnanan ka. Pangan tark spirit ke maulan dalig Israel. Na metiki kada songke melutu ching ake usyepe maasi mga tamlalipan tram-tram kun kikata pel somla na tram-tram ke maasi na depending on ayawa lomaan na ngau ko fahk lalala kadin nan loang na kemasing fakek singalit kors na fasinga ulsing kadin sumun na gain mo contextually kat kan kapsha mga na kemasik yak felang kusdi masinga en nan nan yok katas na fasingaul singan bangage bangam dang fakek singalit kort fasingaul sislakluk sigin bot sugon dikngal man denale respond again in alaka sigin bot pamaus mouse in computers kon dikngal. So anyways di masisimleng the make or shelos misyatari si shelos eleminge siel son nataka nakelataka elelemi kitin pelna. Le make or shelos misyatari. Nara katfinenan katana itchap taligdin kat nga shrawedari Assyria, Babylon, Medo-Persia, Greek na del siyum lamasing kepelal son ma na kalme ba pelal Roma ay siye pafak mo siye selos leming siye selos nataka na kelataka na lem keketin pelna na pangan enzima signal igatin la lem ketin pelna na mersikyak takon na nakimatan felngi pa chamram kuna na katfinesom naki kat non kat gape singen lima fosik finvelam singing na lina ke sense of urgency si malemel chamram kun gadin ta kana geng na katsum ta creed na katfataka chamram na wiya kataya may kayok seva sikme porongo mga faking nga sapay ko usla na sip nan maslon unko sho wofa kosin nga shik ana serben eifal ana uleo taran ko usta ashmet efa shuk kosi uskosya nainanan ka elos efa shingil kos in iwen lol nga ko kishipak efa utak yak kosin nanan kayak yemutan metlem eto ko siya ta kosin fakak pengwo na selos na sin metpeken Maeta fin uskosyak na inanan ka nikos fors nga gan gas makosya fak ela kosya fak fakya in pelsen efa tukot ma kosin fak tajak ta gasya kosya fak fako etia gas lowos efa ta kasin ngon lan papa tomowos ta kosin fak Maeta
efa si fena kitela met wielo sinenwaki. E papa o efaro epena na sin talik na losa. Taluk efa for la line papa en nina kielos e selos sang in enwa kielos. Met na kewa efa kasi kos kishipak. Tajakta elos na kewa siya mateng ni kisafla elos famol. Elos fin akkew kiego was in si city na kos kang le na in si pena city. Payena nga fahk na siwos. Kung siya sunna ak siya filawrek malawos in Israel e wena din met elefolok. Wengen met lut el falatligi met lutilal e wengen met kos el falatligi lemlal. Kemaingi kemet lut el falkin el vinsyun labanetalan met lutilal e siya met kos in falkin el vinsyun laban kalan met katolal fin pang si fin siya si Belzebul met in siya lala efa pang ke ine makulukliki. Aban meritlas matakam singiya ngan wikumin gan prayle ke vakat fashnamet ke akatayama ay kekta na siskya. Katkulang walap na simkat papa kasum dagan dutikat kaikat aksiwasikat. Kelang silum gumspama wen kula si fan na nantum gasik lemwet. Siya takaligias kasak sitari na sish. Eke kasla el fakla. Wangin sima kumtsekain siya nanaknas na sish ke siyan kasko kingan mata. Usiya na sish ka dinitala. Lang silumo ke kumsapalma elus tatari makuluklas na finsyak singe patkiyake. Eke kastum daga kayakat la wangan si makumtyakan naknas na sishkesyan gas kokingan madal para kataka insyak siyong guminak manas ikes la madan insiyas kaya wakadin gasas falak na yun wana wensan nandesi mausta magkasa plal esaf layel el palakayaw Nakaktakil falak na yung mumgasas na ro la kapasal na iniwom. Nanak manas na siya na kaywa kitafong lelas kisbin ni kinlas. Kat papa pakandan dalik natas misingi. Ma tepe na italas pefgat sumnolo maluwe. Kepe kat lutia kat kaspe na koshayra del los fosyakpe. Dalik natas ngi te ekle ilya si del sun ngi Tower of Pebble. Kung kanaw sa language. Panang kat ngisesyung man kastung fakla kat fin auliyak e folok na yung fakum kan lip sa pray lasha en sumin kasaw etapu. Nanak manasis lain siya fileng lash in siya filet lash. Dutikat kadinana David siya kalanak makulukla e folok na yung with constride art. Tukunin siya masalsalalal, el pasisel le nakalin la, el patafong leo. Kat ngises yung kat papa. Naknas kosrel la, el siya kulukla na lende, pusela talik nata siya. Lende uniya. Ende dipende la. Mayin kum akademik et yon singol fa singol. La mon na fasi ba mako na sisingi. Panang akayakat, kadinda ka. Insulda pashda yetom. Kumin naknas na siyesh, kafuskat na iniwom, kadin siya da fast na mit. Kainin mo na tum Jesus Christ kat lalpong ike. Amen. Lomalap, kada fast na mit ki akatayama nga samsam kin mga ngan tilogon niya win share sila ngay. Nakiuslian background siya ngayon, en ko siya ipangan, mga is lagi trip sila na ko siya kiyatariya. Nangakilin la, tamdal siya lawingan, pe, trip siya nga nilwikat pe ko siya kikatsum na siya kiyatari, witalik yak yung nga. Ki-report lang met lash taxis nga, masum na taxis, elos fakla, elos osin na sindalik, ma elos professionals na finan taxis ki park. Siya relangan na yok siya na sikmen, nga full in fact ma siya nga lomalu siya. Siya lomalu ang
Alla na sas lagi maluto to. May dahil yakyu eh. Nakadin get out of our comfort zone. Katsom sokla may dala aso ye. Pa maluto si mata ka na sismisingin eh. Naraging akalem yaki faklad po lang eh. Ngay tawi Christ. Nakalmayan pa. Finches Christ ilta ka laf ka na la. Ne mola itakle. Ilta la physicality ki mola la. En wakil. Na wangan makan uniya molingan lala. Soul lala. Nara kikata ka riti malutut siya ngaya. Kadin na kadin commission lasha asin Christ. May kikata ka ne riti saptaya safla ke Chihil ka fak malu si pang fakta tayo misingi apiya nga. Urgency siya in the light of abundant harvest. Pos ko siya ni. Nakadinitala harvest of people who are separated from God. Pakantan siya maini na malituchi kaya. Na ngansul pa na kalimila Digin tres kalite puka pakmda sutyang da shamsham men wumulala. Masap na kewalal mo si siya nga kanausla. Fanash kalkalin kao lalbabatsek lakan lish kao man nga nanuniya kao skopel na kewan sang ila maglukla ko. Para Jesus Christ ilta ko man siya kela ba esang mulya lakom. Usknyakin la babalang alitola. Wengen siyas kain akfalyela kanin kategorin masap tolu mal siya na siya ceremonial kat na siya masap ka din karangan kat na siya civic masap mat karangan kat na siya matwiya siya moral masap makat ni siya na limper sang karangan kat kasi pengan supaya mabun kulo si fan na natal nga na pailak ka liming in light of the abundant harvest of people separated from God, matafayalagi God, when kulo si fan na natin ng akademi pa, pray na siya. Pray to the Lord of the harvest to send the workers into this harvest. Na para el fakla kasya na kung pinata ka nag-kosyani siya, inwi kosyani, ilmakatin pray na sinlem, nag-kosyani siya, may inta ko, telani, may kanon imeng. Kipel na wala men sham, na sin, may background law, aske agriculture, le sham ki make imem. Even sham na sin met patter, le mo kwamit. Na shamram kun net breaking catch mabala shamram kun. Nara kat finili na mo. Therefore pray to the Lord of the harvest to send out workers into his harvest. Kat finili na fak sila ngen dahil din na fak ang harvest ya pa ang ingin na kumsong. Ay lang harvest ya pa ang pray. Na pray ni tayo na chapter na lang na ingin na kumkonsum. Tapos at metli ki el sapal talangay lang kaskien tayo winmit. Kaskie pray. Kaskie kumurakan sila talik masyal ke court ni. Plead to God. Talik masyal ke court ni plead to the church. Kumin plead with God in sapayama. In sapayama with inorek mga workers nga. This is precisely what we should be doing in our churches. Na masing take na nag-eni na si mga akum, eni na yung church lakum. Kaya matawag syukla siya kada sa pailaw. Kadin sa pailaw yung faka gospel siya nga. Pelalay siya. Kasi siya katakanil, faka siya sa pangon kosh. Ngay nga sa payala. Ngay nga sa payala. Koswin liye, manekle siya laknanda ka sham-sham nga Wangan siyang laknanda ka sham-sham. When pel siya nga
paano ko di ma-unfold yung dash nga. Nga we estapellak ng study ki Revelation, ki Daniel, Zechariah, Ezekiel, inkan liye masyam-syam kunyak nga. Na, alu pe fin, may siyete kalngiyak ki mga syam-syam ki. Masira nga fahk ba, nga siya nga nis, me, AutoCAD si. AutoCAD nga pa, software program si kung dutut na ki architectin kain, o reklam ma, blueprint ma. Nakatundaw ekip, masih mafsasya me da, din wala si lom ki me, lom sin shish mange ka, won ngayon ka, taram mange ka, anle. Nakatin solayla. Ngasik ki masing, rani, lento lumalupe, in solayla na kain masing ikip. Software siya nga. Na, siya wala ka curious na kasi, ba may siya kumrangayan? Dahil ka taga siya, tinistan niya taga, may siya kumrangayan. Nga siya kan solayla, AutoCAD siya nga, may, lom siya sinwon siya. Na may ko sang ke blueprint. Mapanpel si masis laki. Nganan ka mo, kita lang at maliit lang eh. Wow! Adal ka na tunang itang niya. Cool. Patlik de vale. Napaka naging siyakla. Nga pangon mo dalala complimenti mo. Kipel si ma nga kum tuyak syam-syam lumaluwa oh. Dafa sin mo ita tita lang magchumona. Kadin na kadin pring kumnikan si ma cookies nga ka zero nga ane finay sa tiksik nga dika kadin na ni siya na tindan niya. Naraki ka syam-syam ki asking and bling with God to send out workers. Kadin na kadin kaskentes paray kat papelen usik ka siya nga na siya fakat sum. May kat fin kiyoyo na sum wangen ngon lan kat ash in kat kat fong well na. Wangen may tagake. Kate ka ini accomplish mga si kat ash kengan ta siya ete na kawil. So, kika chikikan sa paela may tlashin sum na ke fela si ma alen na fok los nga. Kumetala kume sum na ti kume kape na in patatyang naging madalas kaya kowos ka nga finte akula kasangan langat ingkolkat. Na pasi sa masimit nga kuminanarapa, we should actually pray. Na kat paray kimit makada sa pala mission siya nga. Example, kimit lash nga sum na Texas, kamit lash nga sum na Hawaii, kamit lash nga sum na Sacramento, yung siya kakmit ngayon. Dahil siya kakmit singal dolo. Siya ka pa, as follow-up makadalila, may nga siya knaski, itawila siya. Ka as makat isyong niya inilosin kain o kak kipel siya makatakalaga losan. Pangan si Pesira, we should actually pray for the people to live on mission. Amen, kat papel lang siya at pray na sila. Naki church lasher, our churches ought to be sending bases of labors for the harvest of soul. Kikat soma, inarakan o yang infawang spectator. Nara, maasimay na nan ansi koma ba, meti kat soma kat calculate the cost. When, confine ukwela liye, me, kaya pa singita na, eka may den siyangay kumlaki masi kumrang. Ay penakingatakan, tasang pamiyan ng Nara, kumin na kumin, alena be aware ki mange. Many believers don't even consider the possibility that God could call them to proclaim the gospel in another location. Na siyema del distorted view la dal kia la somsingan fkiate menga nanusin wiya na pakalem yakla. Confin follower of Christ, confin met etawi Christ. Na nga kumin na daga molak koma
kadin takawin na yurin katmit. Na fakat consider ourselves ma kate akwe katle kadin kain ora masim mission ti malas pwe katle makenge. Elfin kat paray na sil mo na katlila sikyak pagi pebola. Pole ki som na ki ansi som nutiwe. Ngan mataltilo kunilya mo. Don't go there. Nara maasimataka na siya nge maasimataka mit nge fahk mo when we pray God will send us in different ways to different places. Kata lalikiya na en ma katashwe an kata la sa palik na siya. Pasi sira nga taga shamram kun ki meto longolal ko siya. When pang sinasin mat tamalutut nge pa kosin som ne ke kasien nge. Inkan fahk ki gospel sing. Nara ki kataga ready ki meto singol fasinagit ko siya. Kaya sing someone lemil pang lowos. Napahil pang lowos ki bangon kung finli ki fasimit al bangon matamalutut singal luong. Na language si meto writer ki gospel sing ilrik makin ba summoning. Anong kan si ma court nga sa pa mapepa si kuminta ininasin namin sumni korde. Napasi sa nga fakla, language lan meto, ilrik mga summoning, siya nga compare na ki military commander siya, bangon soldier lala, sang auto lala na siya. Nara pangan kita ka na siya kisapta siya ul siya ki patawa kiya. Na, kat finali na ki takin yan, konon, marichi mga taga kiyata na, anayin pangan, orderland commander singan malemil akalimin na silusan. Napa taka na siya kada fina continue to kun singaul nagasapta singal siya nalaw si basic directive ma tisil sang masin kay siya sin matamalutut ngaya. Nara taka na siya kadin dila as a word of caution mga kumin ita understand passage ngaya. Pasi sara nga taka uskat menikim tawakin me akatayela bangay mafak fo sinigit ko siya na baka de taka dawa fashionamit na ki akataya maasha. So Jesus' words at the beginning of the chapter specifically targeti elem na sin disciples lalala bangay mamera ki kasi occasion. Example kaya pa kung vinli na ki meto saptas ngayon na si fas mit nga fas limay ko sa nilang Jesus sa pala may singa luing fact na si los malo sinara na mesil fact na si los ki fas limay ko siya nga medical sum ki fas tinga na niko sum na in katay na ensin met bacon kanain ensin met Samaria Mwenefa ospel si na si los na liye kamen si matakasin Jesus na siya fla mga kumalo na siya El sådana sang med peken nga nagi fast mi koshing. Fast akon gosh, el jupa sang kamansi. Somna rin sipta lang Kosin somna yun sipta lan Israel. Na el jupa takain jupa sang na silos. Kalmiyan malarang ka in jupa fang ka kamanan sildal. Si malvaka lang kimaing kusum na yun may din matan fel nakayo afin fel Era tayo sin mat na maklutlut, pep tayo sinin papa, wen, ngan matal. Katliya kaya masingan, katlong masingan niya. Meto lungulad ko masingan niya bangan. Nara kamen lumal usi kim tawakin sapta sila ngi ka ki first mi ko ron ko snge. Siel madalin sum ta dende sum na rin met peken. Na siye dalin sum na rin siptale. Na me wangan siptolen maston met pekan bangag tak sinsiek mga den nag sinsiek kaya ataka na siya ke fastong laikos na ke singalyata na elosin som fahk orata elosin matamaklut peptailosin en papa wen engan matal ngataka akataya ke katsuman ke masaya ke wiklutari ka ma academy matklans ma shufshe Repakait si madeis masaya. Tradition silan siya usya.
Nga kataya kela effort ininayak. Na masing nga sakak masing nga pa. Kung hindi mamasham-sham kunjak nga, tuna anin double-edged sword. Anin katla siya mamataluke. Siya kumangi, matsum na rin matpeke na. Na siya kumangi, matsum na rin siptale. Napanga siya kayo, wangan siptale rin matpeke na. Na may kimalan ka, na kata na pe. Ilfin fahk en, as timing si lalmay fata ka na ke. As pel si ma, eurek na ke pel fal. Naragi pang si mataga ki, lungulal ko siya pang kapa si mara, matamalutut nim da, tafayak, inga no kayak lagi kastan gada. Delin so fakalik, pang washing eh. Naragi, katli ki taka, lan sapta singal sing eh. Ane nash, kingarek magan sol siya, ane nash marching orders become more general. El taka nakasin kasi matamalutut ng kasi pelfal. Pasikyak ki fast ng lakos singan. Wangin matlut-lut, el flat ligi matlutilal, wangin matkos, el flat ligi lemlal, a 3D pienga. Na efo ka fakya kang a disciple is not above his teacher or slave of his matter. Narakat finnan ka masingan, napakalimiyak fin ba siya silda ka, el pa si fin matamalutute. Na kisam-sam kunyak na kayok, la it's a risk. Na kalmian ba, a disciple is not above his teacher. Wangin may kayok may taka na sin student ng lemngan, may al kayla, manil pa master siya nga. Pangan siya katayan na kaya. Nara, kat finashut pa long leksyon na kimeto sapta singal na, kasi kasaman nga. Pa matawakin akademi na silos, mailosin papel si ma, elfin mo ko, na delfa som na ke, main pa nga fahk. Anayin, order lang commander si bang. Na, elki akademi pa na kela, ke risk, elya si ki kumesom, may ta siya nga kumle, asmay taga line kum, nga retail alime kos, on ko stari, nakatfinli ki nga siya ke commission si, matakasin Christ, toko siya sing pafakla, kusom, luti, fahk. Lisak nanan atin commending mangan. Kusom, na kumdal ti sumukin na, kus luti, fahk. Toko siya lang kasaw apkaran me. Ngalit tayo siyan maluti sing tayo kalmean ba, fall na kipel. Contemporarily, nga taga sam-sam kun, ke weekly otarya malutut mataka, taga soil el sam-sam kun, Ezekiel el sam-sam kun, Daniel el sam-sam kun, ne kaliya ke bukla la, ke kaliya, John el taga day kesla ke fakya ke revelation, kanin mangan. Nara ingena, nga kumindila, as eni nasi. Pafakla koso melutia fahk, toko siya ilan kasaw apkran me, akayla mas, pange mission silalos main sum ilosinara. Ak mulyak met mise, ak nas na sila met musinde pa, elasyak nan fokfoko. Kose is kaingi ke wangen molo, oingi kosin tiepe, eis molin makusara. Napangataga suman na ki me, Pelsima el sam-sam kun na ke, kosum lutia fahk sing menas eni na yoksi. Ki kosuma, na kos fahk ke toko siya kasaw apkaran me. Pange directives, pange commanding orders man sang na silosa. Na kung finesam ki kataga sam-sam kun na ki lemil misye, ingin na siyak na muli sang na silos. Pasi sarang akan taka dogmatically ang elikiyak ka singipe yurukum. Falsoat na rin katapa. Na ka singi parang akan fakla talit na ta siya finmas ngakom katmitlan church si. Kasinsiyak si mga siya kaya pa if ngakom tikain il the sick.
If katikan rest the dead. If katikain paraike talik natas ma ash mamasikyak ke manalos in kaile. If katikain losek ngan fok. Na pasi sara kikataka sham kun Luke Chronicle sapta itkor fasingala ko siya. Mange siyak na itut na ke mange in akatayela. Katfin auliyak lagi makuluklasya. Folok no yun kat papa. Na ingin na pelan lemal sham na sin matamalatut nga. Na manal fact na silos nga pailang ewongan sum na rin kat papa tamagin ka sao nang alikiya ka si nga lowos. Peter John makukus ka na rin magan. Tigin tres kal kukus matma taka kukus ka pa na rin magan. Al fact la katin te ismolin mange. May katis is wangan charge el sinasishke. Nara commanding orders laling bangayan si ma kumenda injil pe count the cost nan galak woye. Kapayla pangan mambangon yang ang saksing laga first kumke. Kumke sum norun met mas, kumke sum norun met mise. Kumke sum norun met fokan makumakalaming pangan makumbangon yan na kaya. Pasi sara alip pa metinorek mao. Main mama pangon yak na sin matamalutut ngayon benan lema. Kat findi na ke world standard. This is an unlikely group for the disciple of Jesus to target. Kada lang sinanga spayalan yan si Bill Gates Ati tiyang gilek singi. Spayalan na ke owner lang siyok siya. Kada kain pangan met masapayak kat na way. Katike so mata chamsin machi cough ko mema fefon kan mange. Palay min sa pomit kinsum na ro. Nara elange sum na run the disease with mamaski. At findan ka na this is not the healthy but to the sick. Pangan si kamena. We go to the dying. Jesus tells the disciple to rest the dead. Ak kaila met mas, ak mulyak met mise, ak nasa sila met misin lepa. Elasyak man fok. Kuse iskaingi kiwangan molo. Oingi kusin tiepe eis molin makusaro. Musenge katerek magin kasi nga Megataram singi malamam ten singa sim awai il fact may le parella namsang moluan. Sipem den ruksi pange metla strage to kanir rolla de na somni ki referral le tripler ma awai. Kosli en makatash kem singi Lemil malikiyak ka singa yoros. Masila tol nutut ilapa enten lelo. Senria kat som kat fatuye matan lem. Skili matara. Na napang si matagong pa go to despise. Cleanse those who have leprosy. Lem si fenal aknas na sila matsingil. Si fan na som fakulo. Si mga kom katarala mga sikat kinan fakikulo na siya. Akat man kan lalakat pa orala mga sikya ka akat isang glory, honor, and praise na siya. Akat gain cut na barela. Ako mga si matik interest ka el para loy ka in fashion yun na. El pray ka el pal pange mo lash. Kat man kan lakad isang praise, honor na sin God. Even woloy. Machikito mga pray ka ne kay lemalama. Kat papalusi mga eli pelaf ka motive slash. Eli pela katarakan ng konkin mga. Fourth, go to the dirty. The disciples were commended to engage the demon-possessed. Demon-possessed nga, metma mutkuyak mo most tainted by sin. Jesus, il fact na sin matnamalitude. Insum na rin, metma oyepe, metaman kanla, ka edal orama na si mo wangin na pes belos.
para siye sin metma akademiyak mata samsam kuneba katin mas metsia na finena oyepe na ke talik makaimtel. Kos findi masikyak misenge kasi manaklengi nangepa deportation. Leme lange liang metsia na finena. Apakom daksivena ngat kam dayina yang alimekos. Men pange katte tala mange masikyak. Katte kam da usma to ashne ki UPS ka te karala nias kat da finena. Amange ewangin lesben magat da ligien gashikat ni. Nara ke masil vakne. Disciple go to the people that the world ignore. Pakanten de made in shawlak koma. Katchanga involve ke mollal dal. Kad ignore el dal. Kad oppress el dal. Nara pang singet ka na sikum ka ako min ba examine faith la koma. Fakya masayan la lalfungi la koma. Men siya mapolil fact na sin matruma ba ke kum da ka long gaslan gata kung masay la lalfungi luman. Na men kerek malan gata faith work. Nati maluo si bangan, masifan na si bangan. Lalat fung ilasha ra, kalim ki ra lasha. For we go to the needy, na kadinan lalat fung i provision makat papalaw sinasiyasya. Narapat siya fact ngan, may duta coal, silver, copper, kafinne, paifak mo money bills. Kung fin 4-4, kung duta pek, ngene ka me waist, ka sandals, ka sikal, pailange. Nikmet ko sus katena money or kekol, silver ka copper in manenyak money lowosan. Nemetus katena pek, ka nuknukin ayaol, ka falak, ka sikal in fast lowosa. The falin itakyang na sinsiyamet, rekma, may eninalal. Kaya, commencing ito ka, kataka samsam kun peke victoria na ke self-sufficiency na versus me self-reliance singe yok na nage self-dependency on God singe. Masing ito rela magat man kan lalakat finefale kat papale wikat ke fale silash ni. Nara palvakla ke pelsi magat sumno silos ma ini nange. Matamalutut nga nito ala, elpa leme shamam singe. Matamalutut nga nito ala, Jesus is sufficient for their needs. Elit tope lapan ini nalan ka simit madala sumna urong na he will meet their needs along the way. Masing ete sikyak magayna nake ini na ma aslalosa. Ta siya mamafakyak ngayon pa, katayin madalasum na wenge, ennailya. Na para itakyang instruction na sila dahil fasingal siya, falan ka singalon kors ngayon. Pinpa fasingalon kors fak mo, porong o, mga faking eh. Nga sapay ko usle, o na sip, na inmastonun ko siya wofa. Kusin ngarsik, o na serben, falo na uleo. Nara, they will go to great danger. El not faking sila dahil madalin teus, el fakla ben kumesum na wea, el elya. Messi fesi, me kapun malututar ke wiksinge ya. Ke kada sumin kasha mo ito, kat we're at risk. Na para ngarsik singe nantako. Na katfinan kata na, this is startling. Eki katin soma, el tala danger. Abal vakne, masapay ko usla na sheep, na inmaston ko siya wofa. Nakadata ka kunakla, ifo ka lal samsamange. Kat samsam ki shepherd si, ma liang si paliki wof nge. Kakusowin ka me niyan. Nakatngitla samakla, ilfa ka nga na sinmatamalutut nge. Mas na fak mo, Jesus il shepherd wowosi.
Na fact na sil mo matamalutut nga esom na ke enma kapain ilya. Napakalmiyan pa. Telesom na mas sipa matamalutut nga esom na mas ton mat ilya. Na masyal samsam kun nage sipa pa. Sipa del helpless. Del foolish. Del som evinne as unwolf sukumta. Del den bangon mo mga ilya na sildal. Del som wala losyam. Pa na masifan na del kay na evinne del naman mot kakta dele shun in me enwagi ka danger taka na yorolos. Pana dele kain kung finle sipa tepe na moy falki yakina na kumelo ang dana fahk me anain sipa palfakla itele tala mga sikyak del tala dal sumoy dal sumutaki in maslolos na message siya in fact na sin matamalutut nga Elketelin long na kel fahk nga fahk papier nga kailangan metel som na yurun metpeken papel fahk nga follower lala inara na kel fahk nga effin dangerous al fahk madalin som na we nara kumesya kifal ka nara kano yangan palorella el som na yematal pilot ma nakipel si ma pilot ma telay na wolf nga in kain orela in kanek in tipenel laka kanawsal laki madalera elorik makin na kas nalalmet met sang topokol dal pas sheep nga mot kayak na kaya del humble del harmless na del meek nara el description jige pel si ma lemel me el sang na gas na fushesh in top kolos. Nara simal fact na sila sa pa. Elosin lalmetmet. Disciple to be a smart. Lalmetmet lagi na snake. Palang porong mga faking Nasapay ko usla na sheep na maston unko show wolf. Kusin nga siya na servant. Na servant siya ba snakes gumasambangan. Fell na uli Nara Kilemil fakangela eas danger ma edele kansyun da el fak ma convinsom in wangen reservation wangen anayin laman ki kolology mga tesum ko wangen hesitation kumin falak pange mission siya para fak ma it's risky na el fak la ki pesi go sumo be smart Smart pa kasi asyolorla. Lame na sang masildal. Matelefak. O na kinakalimim mo, kaya siya sumil sham yemadal pilot na epe me Roman official nga el sham na kaya aysel fak kaya aysel amal tolu fasit kosh. Ma lam sa nga el kolyak la ingain enwakiela. Elne enwork. Utak ne pasya flyer. Samla aysel palyak mange. Ye it fuku kata metrile melishusle lemel mol yak tol ngol dolphin fela. Aysel palyak mange shaman na ke suffering servants ke kata lutipe ke kata malutu tarya ke aysel ngol tolu fasit kors. Na oye si malemel rapanga ndawak na kalemia. Jesus speak with wisdom. He'll speak with wisdom ngayon. Si mga kumkanotulan siya ngayon pa. Pakatli sikyak finan White House siya ngayon. Met nga sham. Amo kaskasak sila dal weapon na fash. Pangayan si ma different scale. Nara kinga taga shaman na ki met makakain White House ngayon. Polil taga shaman pega si Korentolu. Lamet ngayon. Dasak na molin met peken, pamet ma, lemel ma, matamalutut nga, sasom na yorolo siya. Madelta fanam tawak. Nara, kat si na kikatara mission siya nga, kadinalang nga sik, kadinita lame katara.
Pasi sa nga long si shidel jinga chesa. Metti umrela move si kumut kalala me akos makan sikyak toko ke kum sak falkuman. Na kumbine ko taya tayo pangaen na kung siya mut kala na ki move akos main woyang move kash makum mamut ko. Pael may losin nga sik ne. Sham ke kas lalmet met lesang malada la sham kuna. Main nga ko me vinsom na ingena. Ngali katalange or katalange dal sa pala talik na fosh nge. In summer kain sham ngayon siya yenge. Kumli mana sin si pange. Mana sin si ka din do kala. Talik na ta siya kuye. Akat sa pala dan sum nagikan mission nge. Kung finis pala talin sum na insum no tola kashi prumange. Tenget lali met pas poyak lan ki piskora. Tel sum mata ko siya yekas. Tepe na shuk ki kasla siya. Sham laloso. Kada met ni paon ki kas ko siya. Anki me sanglada katingin na medel fahk nge. Nara masima lemilarama kadinan matal kun nge. Kati silaklak. O talik sintik nga sa mat. El parekalo ki Victor. El rapag na konsi. Kati unia talik nata siya. O kalda lakwe ki kaslan God. Test their spirit. Kamsang kuna kon laldalan. Katara fa kya. Met si tavana etawile. Kumuy kuna kon ki Victor siya. Kumalo ki malam fa siya. Lemel lutita matamalutut nge. Yato lutaf. Achuta si shakpan na dilal fungi. El tagakanolek. Peter Shife na maurela mo. El pasivin matamalut-lute. When he was put to test. El dile yot sima. Shamrama on this rock I will build my church. Makatamat nga pangan mo el ba yot siya. Elik na fukarsi. Jesus pa yot siya te Peter. Ora o kala ki kaslan ka ata. Apa naging akalimiki alui kaya ki belandawi. Kat patlin sum nagi alui. Kat salkan sa tari. Kat ke shikin ya kunokon mga kataya mga. Program sa payok ki mga taramsingi. Kaslan ka da payok shipe. Palay mil fahk na sum fakalik. Na may tayo vinta ka inline ko. Nashik. Aksamatye. But sham kashkashak. Nara ilsang nasil that commanding his disciple. Dalin di na ki why what ang diak ko yung mga fadalara. Dalin ti anatop. Dalin alak lalmet matiki madalara. Dalin ti anam gui. Nara taka na sikum ka din ito ala. Me kuno kon siyang lemel sang instruction na wowo. Fa el sa palik met ngayon som nutimang. Nga kum, kat silaklak lang ang kaksyakin yak talik nata siya. Talik nata siya, kaso na ita puke payapal nata siya. Ngayon, laptianosis ka, wekya ka, ekayal puksi ka frema, katolol talang daluti. Na megatiske. Kadinan lo ako yan gimang sang daline tol la kanon pa pala ako ye kaluti. Mayen mol katakmak siyang wang enough truth ki malan kata mafonsi. Ora lang pange o ye si mga ki kowos conduct yourself. Now paret tangol tayo ki kum soma try to be as pure as doves. When you're with the wolves, don't let them have anything against you when it comes to your purity. El fakin kainin kas nga kayo na sielos, in karanganalos. In kain maintain innocence lalosa. Pa el fak mataran kowos. Ta arsh me defa shuk kowosi. Us kowos siyak na inanan ka. Elo siya fa shingil kowos iniwen lal nga ka. Kirshipak,
Eva utek ya kowos inanan kaya kimadan metlem eto ko siya. The kowos in fact pengwo na siya los. E na sin met bacon. Meta vinus kowos siyak na nanan ka. Nikos forskningen gas ma kowos effect. La kowos effect fakir. In Belgien, eva utokot ma kowos in fact. The gas siya kowos effect ko etia gas lowos. Eva takasin ngun lan baba tomowos takos in fact. Napasi fiasi laskan takokeo. Kos hindi si fiasi makat askem singenge. Nara samsam naki ngun fakol kolkowos pakalimiyak ngen. Ngun lan baba tomowos fak ma pa fakla. Ingena chisel fakla milos ene na in fact el paisang na silosa. So if we follow Christ for the spread of the gospel into the midst of danger, we will never be alone. Manila wikat. Ele wikat, letusi scarce. Give us everything we need. Na usi mana kayo makatin na. Katin kain tuku, katin sham, fakali kikaslan gata. Pangipel si ma presence of Christ, kadepala kaya. When kadepalala elwikat, we live in a presumptuous safety in this world. Nara kishbin presumptive safety singaen, fela si mga kumutake kat pala ki comfort kenge. Ora oya si mapang singa takana si skeo, en makate sumna we el wang comfort we. Tajakta ele equipikat Christ's presence and power. Wikat. Laushe in kashakat in wikat. Nara ke pelsima katayana sipa and mashlon wolfs ngea presence lal power lal wikat. Napa uskat me elfak mo may taefa si fena ketela met wielos in enboki. Papa efa oro epa na nasindalik na losa. Talik efa for la line papa and in a kielos. Selos yang in enbokilos. Nara kishipin masimakate taka active kenge in faculty kikastan kata ngayak lekat. Met na kayo efa kasi kuos kishipak. Tajakta elos nanan ka siya mateng nigi shafla elos efa moul. Maluto siya nga mata ka na si kumga din itala. Kunokon si pangun yakat na keng kunokon si may ngayak lekat na keng. Nara kingata ka sumon masing ipelpo siya nga this is a very lonely call. Kadinitala pangi may taka na ki me kunokon si mga kumas keng Nara ki taka na siya maluto siya nga masi mata ka yok na siya inda ka la metigi lemel sa paela met nga el equipal dala. El sang gasha na sildal. El sang instruction na sildal la medal eni na naro. Nara ngakum ki masi makatash keng na kadin sibe ash makadin na sibe loang na ke. Lafa ka o yema katara ki kat sumara for fascist lasha. Masimit mail fakki fasingolon ko shepa el sapay katla kadin na nasipa na inmasto nun ko so wofo. Nangakatayagat masingantari. Pangako min ngashik on a servant ay fella na uleo. Na kadin alin na ngashik taran ko usta ashmoy defa shukoshi uskosyak inananga. Elo se fashingil ko usin iwan lol nga ko. Mga sikyak na kishipin kada sumwifak ki pengwashing Point singa ke inta na si kuma pa fakak singa katitala kat fakak inta kasha met wiesha. Nara katin na napay katin paray na sinkat then ka ni sungye kalal yurosh met tigi kat kansum na ke mission lash ke fakak ko. Nga si fe na ke
nga ta kain fahk kimalutut nge ngale si sapel kan price la fuka framon yan malutut lom nge kume orek pagunye ana alen kalan sapsi kasha fukama kum kan ikasta na si kan julpe shuk kan fakali kastuman fall na ki mamakum me samasta na kaya na yan si mga lang si peke malutut singe pa wangin matlutu del falat ligi matlutilal wangin mat kosil falat ligi lemlal ki maingi si madutlut matlutu din falken elfinsyun mapanitalan matlutilal si mat kosin falken elfinsyun mapan kalan mat katolal fin pang si fin siya usi Belsibol madin siya lala fa pang ke inim maklukliki Mama lemel daga endure soma katligi katima kat matlut ma fashion falken lemlash na paeneng wangin ma el palakayok mga kume daga palakayok likina na paeneng ara akayi yakom el daga relash kasak singatari elusi warning sila nga kume finsom we fahk ke pengwo singe kadinitala ke katsige kadin kasha met ke katfak pengwo singe el risks ke metash ga katle maskin nan yoro fakat trona ke tashakta reward ke fahk pengwo singe papena shomanye ke pabalange fakya aska yen falgelosya uspengwo nara ke malutu chinga takata na akaya katla kas ka mama ka de fakla efata ka sin ngonlan baba tamash inga shao eleusi na sis ma fal ka din fakki pelma asma upeta ka nanan ka kata kinga is may lutu chinga pangasien ma usi me anain leksina inspire ya wila efata ka sin ngonlan baba tamos kowos in fact ara ngakan ngatla liela metliki el sapayla disciples nge anaki commanders el sapayla soldier la nge order masang na si losa lemil takan la kaywa mamalita mo le equable dalan na ke amta papalyak kin na ketalik soldier la ke pejima edel sum na ke kanen Afghanistan gen chayenge ali mo tekan sa payak lamet ng delfin ako yak leldal may neawain kat elawet awain kat napakumta nara kadishke nan ka na ke oye makate kasha talik natasha musyenge kingaluti si fenange Dugdan sindik ngel ka na bangon yukler lang. Baba nga tinagalam ki casting, nga tinagalam ki casting. Nga-play me na upeng, nga-play myself for that. When gidel matayak, gidel just lang nga, matengas na English. Na ingin ang aluti kas ko siya na dekasin siya kun. Nara, si Elia ma-challenge mataga na sikmising iya ba. Ngan syuk lang ay kain, or fugangan kain, orala na kayo kadin gas na English gas ko siya men kigat sumbe fakalik nga inin na kadineta level ang dalik nga mama fay kadin sang na sildala kita kalak na yin nga lupe may nga nikin la pake asin gasi sish narang atakanan ke mo retain kain retail mama asya kasyak mga project na sikya. Nara ke chat boxan, nga finchak kun makusin orek makun, kadin kain soon level si makatsuk nga, o shine them lausha. Kalmean ba, inasin direction kadin kain, sige like mga, nara nga likiye email la ka nage, ticker siya nga nefine ash, mane fin, kata pela, katikan di book phone na, dagat kan text, dagat kan di email. In mga na telephone an bangan kape nash message maligiya kike
En si mga askya pa, kinga taga samsam kun na kita likfos na tas ngayon. Ngali mo, mana wuwu si katin kain sangdali nalu. Tasak katin sisla pella siya. Lotel tal ki kaslan gata. Inte alu siya na. Men, kika Chenry School financier dal nga sa pasin matwa forskning ali dalin pelin enin Chenry School abe. A curriculum makatorek maganda kaya nga tepe na ngali mo na takle pe wuna shish na sindalik nata siya. Nara mitti ka dekan sa paila talik clash ngayon so we fahk ko ngali na ki talik forslan mormen nga talutiyak pe ta delta ka tongdong kisang Allah siya ka chinsyak sildala del fosyak pe. Kat kisinsiyak sildal ki madal shamsham kuna da tafu madal shamana del na galim kepe. Nara takana sikandiyela yokshipe ke chizesel sisla pellal inuti matamaletut nge silelosle esapal dalalika. Na si mga lotoy laki ang pa el fact na silosin kaskien de los primate betigi del soma. Na gatkan di life ako elos pry. Men ngon lan gat pinwangan eurolos na ngon ete kain fakang na silos ma elosin fak sang depuk pel makisensya kupeng ete ka na eurolos. Na leila pel na kayo maupe ete ka kisensya upe ete ka na sikom kikat fakik kikaslan ka ata. Ina ka din wetok le tapan topan inda kasin kat tapa. Agat te silakla ka din fakta na nakla siya. Nakat finde na kalim ke nakachubya som proy ke siya mena pa itop na kaya. Makulo ke malutut mo, silba na kayakat ke peraklit siya ma chizelo layla kenge. Na ke elfin likiya peraklit siya ngayon kom, nakat ka norik magin kasi nga. Nakat ka norik magin kasi nga, nagikay no yema ilakalim na silos nga. Insom unwala met mas, insom me fakikikas kasala fakilik na siya ye. Okay, elosin som rela mawonge, elosin tiye ismolo. Men elusin na siya mange, wangin molo. Nakatinte, charchi pe mo itaki mange kayo. Na aksafye, wangin matluto del falatliki matlutilal. Nara, mana kayo ama elpolong la, akom tebe kayo nalakay la. Kaksin kat kimalutut mo, kulang malap ki kat tagadi ki pelsingi ang anakilin ko, usmata ko, kiya pasahan, pati tenwak, kum, kulang malap, afin da kuminta kayo, saipen me, fin pa ipangan, fakan, Buenas from Marianas, afate, totomalik, na, matwias nga akalimitari, tamdal siyain, Tikin Makil, tamdal Pet Osi, tamdal Ane, tamdal Benita, Naimel, tamdal Shre, Ranger Jack, Tikinis Choter, tamdal Kenya. Kung malap ki ko sa kalamila ko sa ki backgroundan wikat, malutut nam singya pange, ki ko usmut kalansapan, ko usitala ash risks si mataga ki makatash kenge. Nakataka na kilusya siya nga, ako lang kali at ganila siya. Ako lola, kat kansisin siya malutut siya nga. Kat finchak mo, takalas di tuwa, in main siya wusipe, sinkat kita kalas di tuwa, kadin kain, taka, fast namet ki malutut siya mataka nga, nikmet siya nga ki kalan mait, na nga mo pa nga, pel siya mataka kadinalin na, ito lang na ki mamasikyak mo siya nga, ki iflan political realm mga when mugigulan met pa sikyak kim dash nge kade kali eta kanila siya ke onso ko nge pray level at fasilik in sangkulan sin kat ke kataka ni ke pelsi nge ya na pangay onso ko mga sangin sang activity at kanila siya nge ya
Mafinjak mo malututlasha in Plesiko manake plesia wikilin misingia sham na Ngun fakul in kain takain akay kat ke pang silan kat na siya kadin sa muy fakalik ki kastan kat ni lakadita la kishipel nanan kay taka na siya kadin tunak ka tiyavlayak napayaneng mafinjak mo kadin ito naki calling siya ngayla Malaking ataga kalimia. Kika der som shikin kasha mweta. God put ourselves at risk. Tarakta ne oingen kat kanakilin la. Katataga nagikapun wiksinget na panganoya si Mara sisiyang chermaya nakilove. Wangen ko flesh. Ta lafo ka sisiyang el nake. Maki shipenel taga fahk kimalan kata. Malayla mama meta nunan kagat keo. In mapay si waslan gat magat fahk ke. Alos siya nunan kagat ke sipen gat fahk la. Matimalan kata. Napay na nga inda ka na si kumla. Katini na ka nalaw kya katle. Nafin nga falayla chay dilensom. We fahk Ngayon na nga sisla pella ko in yok yorol. Ka fin na kemwal tika. Talik mo ko luwang Namtawa kin lutising elta ka ke o yelasha. Kat show it by example. Nga fin na fahk ang mga fahk ko. Kikainin pasyal fakakato mo na si el. Nga konektarin mo lang kitalik nata Schmidt nga. La Dengit mga lima taro. Narakat sham at alila makat fahk na kareni. Naurela disconnection. Nga, anaging fahkpel na kayo Disconnection kamamassikyak ng mola ka Nga shaman kumindi patatyang na ke. Nara kasha yape. Katapalo siya, talik mo lupa siya flanata siya. Taliklungan mo papalitulil. Nanganan connect na paila, dalang siya wifakakaslan gat, vinepangan na makunok in lotelos. Los finete fakakaslan gat, siyak na makunok in fakang na silos, to felos le, faelos kain, fast na mit. Natal fakakat te fakak. In mo model operate feo in mata ka kikaslan gat. Man nga ito lang ang matawa kangan yurin papatamo ka nakya ka na pelsi na mga taka nagilutut nagki-college siya ng atafuel. Na flokla ka sikyak ki shipin kayok mga utyak na gayo. Kayok la ka pa flokun niya minakimasi kadashke ngayon. Maki pakumulak, maki forskngalalaka. Nara, kingata ka samsam kunla, nga kaksya kundalik fors magatsang nutinga nga pakum tape. Ne nga si vena nga pakum takpe. Men, pabala vakalikalin. Nara prailak na singat pa, nanikesta na siknga nitala. Katalik ntik nga ma elusien fahk ka malusien nakikatena o iya. Mante fahk mo kayo na pa rek malangkata. Nga planner siya, mdan kaya kalduar siya. Na nga fahk ta elpa karangan man kayo behind the scene naki nuk ka mungo kanin mga Napana nga mo si mga connect mo na papayanan pa. Kat connect la. Kata fulila na talik natas nga inyok pelal dala na ki mga si matentaton nga Men evine pang na asma sa si pasikyak mo siya nga. Dahil bangon
artificial intelligence. Na masingen sing siaske. Siyesh berang ala shamram ke putsi lan Catholic nga ba. Delfinorella kainin robot nga na naklage information nga eke. Namdasang tupuk talik natas nga nakade etele pshela talik natas. Kade totole, kade si push-pushle. Ashma artificial intelligence kan rik makunyak insan gasho meta da naki oye singe ma ngaliye ko ye sima katamat nga sum kasensiyak ki ane natin robot sin tupuk kasensiyak mga liyemo ma etalinin natin sum kasensiyak kun yun basta lalo sa kasensiyak kun mat sinmat ma ola ke kaslan gat nga shamsha moingi mayen ngay talaga tayo tawile, ngay talaga tayo church le, ngay talaga tayo sumwiyalo, nakata forkin mo, mangan pa eusimula lang na siya. Asipte si para tiyasil, sisla pelal, indutimat na malutut ngayon. El kilo sinalin na, ako lang na ki, ma-upema, etaka na yurolos ngayon. Narakat lila siya fly Matamalutu da kayo ongay yasal John. At John el music and natural cause sumdavin and patmos pasmas na revelation si mga mga ridi kaya katana kimdawak ye. Nara taka na siya kadinan kala nga nefa fahk man na siya mao. Nara kifashali klasra naknas wiya praiken kadin siya nan ka nag-practice si mga tarang ma katita nag-level talik nata siya akat falela maningaliyak ki Mormons mataga uti-utiyak na dal trainiyak ildal la oye mga di esyang talik nata siya lakat put them in a place where they will fail enanan kaya kiloski malos fahk ki gospel singa panganan singa alam nan ka kitaliklun dik nga nara ki ngata ka sum kaya ki malutut nga masingam ta sum syukya ba mekkapun malutut singa na pangata ka inakalimila ki ka te kinitawila na ki polil fahk malitawi Christ pa fahklan lem elta ka sudba sham la elta fälla met nge fäll sa paloselik delinso el fahk moskak compromet na naksafi ram lako el fahk la el set yashak shaksing la le fast tuku el die falin met tamaklut nara ngatikan claimi na mga itawi siya nga church ngayon nakadin diye na ke la mekal men faksila lemwe. El matugungat prayo nakadinnan ka kimasinga el siya tiya shrak shaksing la le fast tokol el tiya falin matamaklut. Narang ako minetala anaging afak nga esa ngayak lakot enaman gayakot tapel si meta aglin la kat fahk lama na chermayal fahk na sila sa kaya man mapay si was kat fahk lang mayan makat esap in fakyakle nara kat finnikun siya na katete na loang na kela kat papal sa pay mamatsingan in kashakat na katin alan ang mataproy ke insikyak masima we meta insikyak narakat teis na malututa mo information bang akatin nan kan get transformation lasha klonsin kat katagan ni proy nakatfa fashilik ke session si lash nga kilo malap na simkat papa innan kala som fakali ke kaslo mo
elchema attractive si. Elchema lucrative si. Kikati kinalain kalansap. Kadineta la kadelafukan la moulash. Kadineta la chema fushesh. Nakna silpe kashikat. Kadin kain kensai na naklasha. Kensai moulasha. Ila pay na pay katitawi. Wanagipol faklangay tawi Christ. En kat futula na kayo awe. Kat pray kuminak manas. Ak malalayin siyas kadinaw liyak fulok na yurun. Kat pray ke. Matwiyas na kayo. Talik natas met mas. Met plas makelbos. Met kolas. Kat papakatin na nekum. Alapas nu sinak tanin fung mataga na siyas. Tagikas lumakay kat kadinitala. Kumsak na in command. Ekat lalal fung mingmo. Masima way mita kumekonagin kashikat. Naknas kasha. Matanin siyan met pespes lashma. Lelot leki. Kasi me kasha. Maak esyun be. Ilya. Kat ngesesyun kuminak na si kesla. Na siyesh. Mafal kadin matawag. Karangan. Mayin katlila. Pela ilya. Katlalal fungikom. Elang si vakulo malap na siyum. Kewen kulo si fanan dungum sa pagman molikatle. Masikyak ngayak kalimin siya kadin talapay la fela singe menalong nilong. Panangat ngusesyum. Kumin si Filpe na kayakat. Kadin tiya falek kemolin lalfungilasya. Kulo malap na sindalik na tum na kewa. Matyetuin pray na siyum. Tetuin pray kematlash. Tetui in lalfungila. You're still in command. Kenwen na tum Jesus Christ. Siya kat lalfungike. At lang si Faklo malap na siyum. Amen. Well, kulo malap. Kat tagak sa fila tagay ni Lasha. In kain kali tagay ni Lasha. Finsya ka pa. Aw si penangalitu. Kadeta ka. Ngayon na awiyam ni Tsingalya. Kilalan Lasha. Para kali tagay ni Lasha. Kulo malap na siyos na kayo. God bless.